Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MLA jong ka Pynthorumkhrah constituency uba AL hang hakasan terek mentau nailar arjar arpau ulapha Jurip yaki officer jong katnat PWD roads hadin ba ka dorbar snong kaliar kala kerpat ban Shna Lynti Ïaid Kjat no Harud ka Surok ka badan cilenter jong ka military engineering service haur kaliar khnang ban persok yaki pajba ke baya Lynti nakani ka Surok ka badan markhab bat kalan cipai hakani ka jing Jurip yakani ka jaka Bat yakina la om hagan ka snong la sanran lang ru yakini ki engineer bat ki officer jokat nat PWD da ki noilam snong kentop yu assistant rang ba snong uba JS nong sien u secretary uba S dingdo lambat ki wikiwei kinong kit kam snong kadang ketika Jepang ti ke baslong ni ai tengi nakaliang ni kung snong ito ko representation sa honorable MLA jong Pynthorumkhrah constituency ba ilhek Tega jisungu nakaliang ni kalong ba nakaliang MLA rila simkya temenen ni la pawan sa office na ikumbat kementai la awan ki sahab jong department ban inspect ka stretch pengiapan yang tersepat nomor mudi bakal ni Surok entar la asang long busy iya ki kali ki kantam ni ki wilas ini ki ya ki feedback kamjudan kata ka long ni rezeki pedestrians te kadang ku ka kap tadi ngadan nang ni ngai ki dangya kena ani ki inti kesan-kesan Surok di grup anak nani Harud Surok ya Surok gitu di long titik action cases la banjar ada pendem ke footpath stay kena kalian jadi kongkasnong ni Surok pas ya ka department kansani nomor ba kemudian mentah ketika jakan nanti cewislan diberi mentah kisah kam ban berat nyut di mentah ada la ben urlong ya teh ben Shna footpath buatkan benefit on previous kemudian kong ya kan beautify ya jakan kabar kan wanra ka jingkuat bring about cleanliness ka jaka baka balay baka pangsan ni kan wanra ka jinga ni nang ya Kjat rumut pa kibaya Kjat ni kan tu banyak ni nakam Surok layak nanti nasek di mentat ni ya syokra lang tak sehat di tambah nak kalian pergi ke Snong ikut ngihaban buat sampai ka clarification bala dai ti strat sampai before support UB na kadai jong kadika MES kena kalian pergi ke Snong ni sedia berengkam sedia syokra di MES di head of MES office Kila dah day baka hak sebentar jong kami aste kadi kamram jong kami as bener teman ini isu semua pakatai ba nakendra support akan di jong kami as dan nakendra support menji memang kapor ikut ini ni master role jong biru belum itu kalau tak kadi jong kami as kadi jong biru itu barang space barang nanti we feel by this blessed utilize ban Shna footpath ban kumpul jaka ban ura ka jing snga ginaya nangwan bakan kenat di jaka Kalau lang bala ke dahaban ay na tempat nakayang ni nang ba nama kan di school sindirom bukan kerjaan nolak ngelan school kebun rumah school lek kalau safe biru tantam nah kalau bala ke kuat ni apa kan kuat tu hantam kan tu